Premoto ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima yamamunyina ha ewie. Ebronson si de SOMPA kase bono esomo. Kase boy free SOMPA 106.5 FM Accra no. Enam ye headquarters e wokumase. Eye SOMPA 93.1 FM. Adam Fopo Radio e wo Paris France. Doma FM Doma Hinkro ye 100.7. Enkranza SOMPA Minsonom eye 90.7. Techiman SOMPA 106.1 FM. Sunyane SOMPA 98.9. SOMPA Takwa Obapa Enedom eye 101.1 FM ewo Takwa wa womo asum. Kingdom Mankasim eye 106.1 FM. Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market. Decoder so Bebia Radio one eye SOMPA FM. Your Facebook page no eye SOMPA 106.5 FM Accra. One like page no share. YouTube eye SOMPA FM Live. Your website eye www.sompaonline.com. Endpoint homeopathy clinic premtobre kase bobre ena asono eye endpoint emma wo yare eye endpoint emma wo benedie eye endpoint emma wo bre a ebetimi akoye ede ama wo Ghana Investment Promotion Center gepekefo wo mo se wo mo de dwumadie bia ba ye 2026 Regional Investment Road Show no bomodin a se wonso obehye no nso na go so eni sunya ne de no nso wo de ho ahyemobie Hajia Special Local Foods ediane papa fie no no kasa na tramino water so enie perfect baby diapers oba tampa eno na wunya bi na sa wo de ba oba na chesa wo ba no waye ni ye ne to ho moton ensansan ne ade nyina ebetu ede akọ ensem a ye de esommo awie de de makotene no ebini Ghana ni abaya bia wanya mfinhia no kakra bi kura wonyi small girl nimpra atwetuo de abono ewo Togo ewo 17 Ghana cedis ho Ghana Police Service esi wafarempim esi edu our Ghana Police Service wada no special operation team so a wo mo etu na mo kase bi ewo atwema nwa biaja ayede ho asem bebremu awie yi prosifo se ade no aye friend ntampewi yen Jamaica nkontomire no wo mo achi bi watamale na ho nkomo wa ha Chairman want to me at the Chompa Amo Mampeni, His Excellency John Dramani Mahama, and First Lady Lordina Mahama at the Afran Simbia 2024 campaign wadi etuja. And I can Japan Kayan. One Benjamin bloody fool. Where ye Valko for one come and ra, ya de better war our hot bite so I must say demonstration, you know. Penny Bakwaka says, Edge for Okra, won't watch a bear night. Ghana Integrated Aluminium Development Corporation ena efa vako hunsense momse enye no kreda se ye ton ediama Ibrahim Mahama. Na mo so fo adwuma wa mo ye no e kwara nimu pa nam so ma oboase airport ya wo na ye nipa bi ya fa airport no krampo atu galamse no wo mo achi excavator nkono. Honorable Haruna Idrusu eyo so for hwegumesua so wase double track system na ye de ye adwuma no ye ma na bosome aduonu enan emfie mienu obetu ne sabanche ene ye beko university sanse ye ngomasuan komo no mu uko ya UG Legon ho a philosophy and classic student wo mo so manya mfinhia no edunum 15 years no mo ye debate for anti LGBT bill no na yebeko techima krobo nursing and a midwifery training college adesuani bi wode atodwa se bre omo ye demonstration no police for edwo monsa bonani so man say nani adamoja na yebetwa bosompo ni akwa amanone amanone nsemu no mene wo kasa ya shopping center bi wo Japan eja to homa we kura no sani ade na akoye nipa e wase ya wo mo akamu no amadan na san dwiregu wo so no enye nipa ketwa ensempii kan we no mu ne de som se endpoint homeopathy clinic premtobre kase boy ye free SOMPA 106.5 FM Accra ye tena ye kase wo dome Watermelon Street e ben dome market anasa Rising Sun School no ye ne de kase boy esom wa wie eye me die nyame ehira no akosua ago aboagye wobetimi so from yakosua nhira menne medoba oduma nkoma chiame obrempong-nana KWAKU AMPOMAH afe yentu ansem no so emfa emau na ye hyase e de free aye ensamfoforo bi ya e free Togo aba na aba ya yi ne dia wo mo de ama ye nsesi e se ye frɛ no Sara na Sara ye frɛ no no wo no ye Ghana ni ya wati Togo
na ne ti fie se wo mo te se Sarah ni ne kanchima yi wo mo de ayam so ofie anya se wo mo de eve kasa no wo mo de bia wo wo nchen no we to ma ne benkum na we ya to ma ne nifa ne nyina na ye sika ho ahe yankɔ hɛ sika no kura yɛ sɛn oh one of so 842 ne nim sɛ 842 million Ghana cedis mpo yɛ kɔla yɛ sɛ 842 sefa ona nea na de ba Ghana sika mu a enu 20 Ghana mpo 17 Ghana cedis ɛho ntɔkwa ɛna wɔn akɔ fiti ahomadache afei wɔn gusu wɔn ko na nom ti sɛ etuo bi ato bɛti 10 abaya na da so no hwɛ ne ho fɛfɛfɛfɛfɛfɛ na wɔda Facebook ne so no etuo ne tuwie ye no wo mo anti bibia bio eno mu se abantie no wa pie ya wo dimirika che se wa to nkruma gu ne nase a wo dimirika adwane akọ eno na manfo na o ne bo modin ayi presifo so tire se ei momentie o na ntokwa bi asi wa ha ma etuo kura ato na ye sala ne kanchema no ena no mo hye mfimfi ho a won mo ko a etuo no ede to sa afi bambofo ba he no behwe ya sala na da mojamu ya waka no ho enka abaya fefefe oda Facebook isui wato aya no monsia do a ne kanchema no de wadwane kora eno na me ne wo kasa ya won mo a wo mo te sa asem nyina bi no sese wo kwa akro na abonyenya wo bia atene wo agunguram ko hwe abantie no na won ya che no aboa presifo ma ye hwehwemu se ena series odifo akro ntimi hwe na wi anko na enam so ama wagye obi baba fefefe ne nkwa afi ne nsem sa asem si ye de ani gusu de akiri na ya hwehwe mu ahwe de be kwa akosi enti no so mpa ya na ote no da chi bia nkwa ma wo no che no a na ne di sem tie ma ne botuo no wo be che mu wo so mpa so Mika use SOMPA kasiebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra endpoint homeopathy clinic from Tobre kasiebo a perfect baby diapers ejina baba kasa natural mineral water nso ejine tata na haja special local foods nso abona tenase na AKOSUA ABOAGYE AKOSUA nhira medi odoba nkoma chiame ye de mawo awie abe ede amawo kwampa so ye ko ye nimu a Ghana Police Service wo mo de afa the Inspector General of Police Special Operation Team no so etwa na mo aba asantemantem a akrono ne bonofosam ne nubonhe dwadie no wo mabachi nipa be ye eduokono emiensa 93 suspect wo mususu se eba narcotic substances a wo mudi hu dwumadie pa e wasantemantem mo wo mo nante mu a enti bosumi ensui ne de tosodunum ebesi na duonu enan so ena asantemantem wo mofa afari enkawe ahodwo ampame ene atonso ahensan atonso ginyase tinka alaba askori mampon sawaba emiamie ho nyina etimetim kronom ho nyina wo mu piepie ho a wo mokɔkye sankrofo yi a empanifo kyerem se enubɔne ho dwadie ne de wo mu edi mutintima yankasa na policefo se wo mu kyichi nipa bebree mu baako suspect ne bi ye Nuruddin Gafuru wanya mfie aduonu nwɔtwe Abdu Gafuru wanya mfie aduonu nkono Idrisu Alhassan yetafre ne Tagol wanya mfie aduasa myensa Akwasi afiri ye nya mfie aduonu nson Prince eye Okikewe wanya mfie aduonu enum ɔno nso eye Nigeria ni eti exhibit anasa dansidi efa ho nyina no empanifo ede atoso a wo muguso ye asem no mu hwehwemu na ye gina santemantem ho no ano wotikrewe ne brewe so wopem so wotumfo setutu osotumie na ye bowutia na yakɔhɔ ye ntomam wotumfo ede atodwa sɛ sabre die wogina ne tumi so sɛ asantema nyina ehye nase na ɔman yi na wo Kenya se number 2 ɔde ne ho kwabena nsia abebio wotu na de so na de ntia wotu na de ne so ne sɛ wo se asante amamre ne amane no wabuso eti asante hene ye frɛ ne King Solomon otosom yenu wotumfo setutu otosom yenu agina ne tumi so sɛ me na asante ma nyina ekuta me na mabɔ kokɔ emprepi na mebɔ kokɔ na wuntie enam se wuntie nti na hya wo hene wuti bi wo mpɔtam wo bra me ma wo kwan na asante amamre ne amane wo boost wo nti enna ɔman no wo Kenya se number 2 wɔde ne ho kwabena nsia ababio sabre otumfo wo yi ne toase akonya ɛde afiri ho asabre wotu na de so a aye awrahosem kese pa na no no mu kyerɛ mu sɛ yeyi ne mpaboa efiri ne nase ɛde kyerɛ sɛ ampa yetu wade so ama ɛho asɛm ne nyinaa no empanifo ɛde ɛbetu dwa na no ɛna wo mu kyerɛ mu sɛ ɛbra empanifo hyiaye Asanteman Traditional Council hyiaye no ɛna wo mu si sɛ gyinaye no ɛde ɛfa ho a yɛnsentro ni ba wa beidu ɛde ama ne bowe ɛbrɛ yɛ Babra way, Brazo, baby abedro, home baby abedro, ba, the quabra ye, a ba, the quabra ye, home baby abedro. Ya guy as who wobble, you wouldn't. Your papa in a fair man, no, yet then I'll go both you with a man and where the man was almost only.
after the Swaka, Swaka, some are heavy and non but the animal. I don't know Yakanya's number. You are paying your money, and Kenya's outside. Money mouth at the time. Number 2,000 Kenyas, Kenyas and an assassin in suburb. You are paying about an hour. As I bet some power, you are over. Why what's up with us one day mining? I can what the best of 173 and no one said to about the truth. And we said no one said to about the truth. From our winter, we ain't letting him out. We didn't let him out. I don't know what for me and pay you account to go back and home. Wie enti eho asem na yeti ye ne de nam so ema asante amamne ne amanne a Kenya sen number 2 manhene ode ne kwabena ensia abebi obusu ntu yetu na de so no na empanifo ehwe ya wo mu esi hu gina ye enyina na asem na bakosem nyina ne se wo mu chem se paramount chief yi obepie council nanim efa letter bi a wo trode ma registrar asante man council a wo chem se nana akua a wono no ye ohema no wotu na de so enam esu ene ban bi eniamo ho sem bi a waya wono no odwene ho a onte ase na san letter na wode ba wo bon pa hema no se wotonton sase na wo ye niema bi a no achi no wode krata hodo e ma traditional council no a ehun sensem ni nyina ebepie wode charges bebre eka ho ama empanifo chem se ekwan wo fa so ahema nketo nso otu wode wo musi ade so no eno ka ho binti ene bansa na wode baaye no ena na akua nso so kan se saa so bo ye de abone ni nyina enye no kore won tonton sase bia emfa ma wo bia ema wo kasa ya ma kwa mu hene eni wo mo ka ho nyina wo bobo mo so bo ema nsem bebre ebepie ye e de fa ho kirem se enya de wode langas edi dwumade bia etisa ena na akua eto aso biem na paramount chief no wo bon so bo se asante amamne ne amane no wabuso ama wodi bi rewura mu afa ahemfo wo no ankasa ate eno ena traditional council no tenase no wo mo se ene Kenya se number 2 manhene wodi fo etisa bre yeyi ne trose akunya ane mpabo nso yeyi ede afri ne nase eno na yeka ne yaka cho se asante yo man eno nti asante wura wakasa na yemfra asante na yemfa plane na yenkopie mu otamale sanse ye kɔ soro ho na we no prosifo adwuma a wono mo ye e watamale ne mfa fra mu ho no tie na ba ko aba prosifo command no a wo mo wo soro ho no regional special operation team near IGPT ya na we ya from Red Maria nye black for no Red Maria for no wo mo kwa adwuma pa na pani na da o anim no chief inspector Abu Ishahaku wono na edi anim na we no wo mo kwa ya anti drug and patrol operation awo Katariga enu anwumere bra ya share hot bite no asena no mtu amka enu wen ko yenti wo mu wie ye ne ya wie na wo mo toma ne yesi we mo pa ye chew ya ye hwe na ye nka ho asem ne ye fa nkire wiase amansan nyina wo mo se bra wo mo ko ye no wo mo gusuru na nwa no mo ko shi abantie bia ono say small boy fe no anya 32 years nka de nka me hu ye nka soro okra abado a nka de nka do baifuo na ye nya bidi abase ha ne aba beto agi sika san de abasoro ho wono de da bio ye fe no Godwin Yamegi say wono de sabe mprediasa entampi wi Jamaican kontomre yan no eno a eno obedi hu dwa eno nti wono mo eche no no mo che na pasre na makoma mienu ena na hye ne ho enti wo mo ehwe ade ne din ohun se de ade yatwitwa ne miemi aso no de ebeye sa ade bia yan no eno nti tempestuously ena wo mo interrogate no eno mo na ya amicus no de sache se ne eguni fie de eho ase koko krachi fie eho no hata no wo mo konya pasre na makoma sa wo ha ene aduosi anwotwe 168 eno am de ka Yamegi de ne ho eno so ekoye wo ha ne aduoso ne wo mbusa no a ono so toto papa so saa enti me ne wo ka sei wo mo da ne haban wo ye no ya wo mo hwe din a asa ne utwaja tumu abaje teta na toto sa knockout no asa enu bia na nso sabe wo mo beso wo mbepentam no mabu asem ninti no wo mo da ne nyina chi de ma regional drug law enforcement unit no se wo mo nye na wo mo mfo mani kura twa wi wo mo hwene santam enhwehwe mo din hunu se yan no ebi ne kita wom saa pa de a ene amra no ne wom nkonhye se anya no bi dia na ne echa pa bi ni compensation bia no se palace mom se mom kura wom apɛ de ama wo na ja wom de aye wom ade we nyina mu no wom akwa kodi prosifo ansem a prosifo ka sa asem we de a kyerɛ wi asem ansa nyina titiri pa ne won mu a
edi esrema mentifido edi ye nsuaso no omde afa hwade no bone edi edi dwuma wo sampota mo nyina se yahumo munhwe na se man hwe yi a se de wo mo te ete mo so atua no nyade a wo bema mo ho atom kura eno nti munhwe yi pa wo ye presifo kokobo 1 2 1 3 ya wo mo de ama Meka wo say endpoint homeopathy clinic prem to break asebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na ye koyanimu a asante mantemu jamteni aye friend chairman wuntumi opanyi Bernard Entwibu osiako yenim se court ahyese ye mfa ne nkotum emfie aduonu na court ho no na wafa ne kasa maso boachi dankwa e de afa SOMPA kasebo so ne nsentro so say ye mfa de sede ento omampanyi His Excellency John Dramani Mahama any first lady Lodina Mahama say 2024 no ebra ye beto aba no ensem bia wo kafa wo mo no wo mo fa nche no na nes wo mo fa ne bone enche no na wo mo ehu ne mobo na se ehumobro bi emrem na sansemi na opanyi boache dankwa wo kasama na di atodwa se eno nkyere se chema wuntimi pa kyere se ebi a wone mampanyin ntam nyentia anase bia campaign okekeka nsem bi fa ne wunti ena mampanyin wurawuramu em ye di 20 years man enye sa na wo pa kyere de ne wo mo kan se de be yenkitamudie mapabe koyenti ena wo de echopa Emma His Excellency John Dramani Mahama and the First Lady Lodina Mahama. I think that the first call is to look at the soft issues that surround the case. And I'm aware that in the lead up to the 2024 general election, as politicians, there were some overboard reactions, especially to the first gentleman, to the wife, to the children, and to the entire family. And so the first call is to render an apology. And I think that that is important, that we do that. And so from chairman, render an apology to him. If at all, at some stages, the conversations went overboard, which was not intended to do. Not at all. I mean, but you're aware that, like my brothers who are South Africans will say, Ubuntu, Ubuntu, Ugabantu, that you are who you are because of other people. You do not exist as an island. And you're aware that in this country, there are some influences. And so if you're able to identify those influences and you're able to start making amends, I think that we build a better society for all of us to live in amicable. Eni ayeti ye ewura boache dankwa wono ne kasa ema chema wuntumi on ne kyerem se enu nkyere se aban ne wurawura mu tie de 20 years man ne mom no se de be ya nketamudie mapabe kontia ene ode echowpa ama omampanyini eni first lady ensem bi okeka ye 2024 elections no emu afi yenwura mu ewo ensem foforo mu enra we kura no bra na ye dubienu kase ye se ya ene ye de beto wanim se Industrial and Commercial Workers Union AKOSUA ana ICU for no Ghana de no omo local unions na ho na kabo mane efitama community one ho no kwafa shama run about no so a kosi 25 nyina na omo na mu ye demonstration wo ya kire kase pa se wo mo ate se aban ton vaku na vaku a omo ton Voter Aluminium Company wo mo ate o se aban ne nsa se e wo vaku de ne hu nyina aban ton ni nyina including vaku na nkasa mu ya aban ne ton e de amane ne Ibrahim Mahama eno nti eno ya atesem eno na wo mo di gina so ye demonstration den e wo sansem we say ho na eno a wo mo ke kan sam a de bitu Ibrahim Mahama so no eno mo say ha eno firi fa wan de aka sansem say eno a de wo mo ka bi pa eno na sesi a me de wo ka say local union chairman Samuel Ajiman ena senior metallurgist Samuel Ando wamo dia tumu no wamo jaza na wamo ya demonstration munya wamo na wamo nyina sa kenken kwa kasa tenten na ye wamo wuhunu ni pe oto mati o hinta dua chiri waso ota ho ya dai ena wamo ta ho no wamo ya no wamo ye ya na wo bepie mu sesi a ewo adwumayefo no wamo ya demonstration ya ne wamo a empene so na wamo ache besa ne ho ne ho wo che se wamo ache se tu ebi pene so ebi mpene so enti wono mu a empene so no enura se wamo so nya ya nkom ye counter demonstration edit ya ye ena womo a epene so womo nya demonstration no womo da no wom koye sa demonstration ya womo de ho nkrata koma ibi bright na ebra Samuel Ando wone so mpaka se ebo nkomo no wo kire mu sei what we use in producing the aluminium. We had 126, around 126, 127. As we speak now, as of today, we have 93 cells. Look at the number of cells that we've lost. More than 30 cells. If you have to build one cell from scratch, you spend about $100,000. So look at the loss. And it's not a fault of anybody because the plant is old. A crane can break down for about 6 days. Our technology is 1969 technology. People are
are using modern technologies now, where they use about 11.5 DC kilowatts per kg of aluminium. And now we are using around 15 to 16. Our operations are not efficient. That is what we are saying. We Samuel Ando. Wanana waye senior metallurgist. Our vacu. And one is on Pacas Yabon Coma. What is the way say? Eto Yanimui. Afi etwakase ebo so endpoint homeopathy clinic from to brekase ebo na wutie fi SOMPA Accra ye ko ye ni Ghana Integrated Aluminium Development Corporation wo mo de krata ba bonten se nsem bi de namframa mu se Volta Aluminium Company Limited e fe ne Valco no ya ton e de ama ora Ibrahim Mahama anase egusu aye ba beton de ama no si egusu aye ba beton si aton de ama no emu bie ne ho a eye no kore yegusu aye ton anase aton ama no emu bie ni ho a eye nokore eti mpanifo entiase sa na krata omo de ba bonte won so o matete ya no se wan na kache o se ye ton vaku e de ama Ibrahim Mahama anase Ibrahim Mahama no de offer bi aba enye sa enete na aban no ne dwumadi no se ba vaku ho nsensem a obema ewia bom obema dwumadi no akoyie obema no wagina na atimi aboa ena no wachi no adwumayefo mo vaku nyina ensem bi a wo mate bia wo montumu eye bosemuka eye akeka eye atrosem eye nsem a enyina yie any evidence bia eye obi ankasa na watch na dwene e dia fa na onim se opinions so de e ti se no sis eye wo hwene obi a wo de atua nanim eti eni kwanse ye somu ema ne yeyi a we ni klata mpanifo de ababonten ama sompaka sebo ye de amamoa Valco adwumayeni eye Samuel Watchman agiman ono na mpanifo kirem se wode eba ye ebe keka ho asem a ena enam so ema mpanifo nso de we eba ye be chirechire mu se enye sa na tie na nipa bi o mu claim se Valco staff a eye Samuel Watchman agiman wo mo kansem bi a etesa no na se mpanifo a ye frɛ wo mo Ghana Integrated Aluminium Development Corporation mpanifo da no wo mo nso de wo mo de eba bonten na ntiase etimi eye adwuma ye to kase ebo no so mpanisa atia bisane agro no na otini wa musemu a obehu a na wakwante ade nine mosofo aye adwuma bi wo mo national security wo mo nkra bata no a e wa asante mantam mu no wo mo akwa adwuma pa na wo mo kwane na mu wo obo ase sika krom wo mo koya ba bia abaya hye se ye mfanya obo ase airport na janka ye kwa ye betimi afa ya straight ne akopie mbu ase no amanfo ne nche ho pe ye na anokra mpo anglo goda santifo edema ya se ja wamwa na ho nso kra wamfa nye afuo kakra na wamfa mwa man chechire no amanfo de galamse e de awura ho asese ba bi kra wamo ye so be tamak runway ne so no e ho kra na amanfo no kra sha se de galamse e de akwa kopie eno nti 9 months for national security for was antimantem ka ho bomu no wama akwaje se afidie mu ntum no ne oya kwan so wamfa so bie no excavator no wama akwaje mako nkono 9 ede afiri wo nsam ama ho akade ne ade a wo mo age de e chenkuri na we joint security task force ya wande wom ko ya wom ko di sa adwuma no eno sa no deputy Ashanti regional security coordinator Alhaji Abdullahi Umaru Nje wono na wone so mpaka se ebo nkomo a wo cheche nsem se kire ye Tato crowd, Sisi Amra, you woman, President Ashe, machines are Yeshino and Sepono, Maya Yesardano. Now, a non so interested from Russia on Sunday, the NSSOE, a Nunchina reclamation project, which a catcher minus with the Uko or District Assembly, Uko DC, and Nasa DC, Noa, Obama reclamation form, failure, Yababa inspector site. Now, oh, yeah, Jumanina, now we see assassin, you may be a Jumano Nasa and just as no, you bet me saying, Edia was a year. It's a catcher minus, and yet a tete and answer of how fine so. A boko, yes, Romon bra on board. You know, leadership is here. The reclamation program now, regional minister, Edia Ban, Ubia in some one some nurse, why a wide and say, assassin, our person will say no, Enya de Ubinia, now Uko, Kobasa, so the iron, so more, young found. We Alhaji. Abdullahi Umaru Inje one na deputy na Ashanti regional security coordinator na wo wie ne kasa ye no kra na so ya wo de ba ku bi ka ho titiri ni one mo ya small scale mining no man ka se mfa nto ho so mfa signboard nsi ho se o ya small scale miner wo be ko ho ni permit kwa na ko je permit
chat for Friday. See, I'm right, woman. I'm say President Ashe say machines are no name na se pono my yes adeno. Na eno so nkyerese from Russia unsa na ye de ensese we. Eno ntina sa reclamation project we nti catch miners ni bibia. Uko o district assembly a, uko DC na se MDC no kwa. Obema reclamation permit. Now they acquire reclamation, no. And in fan short, na me acquire reclamation. No, once now the papa has a man working. Oh, you acquire reclamation, and Susan will acquire galamsi. You could the and so no go to form. Sadi and a hard and a pa. Now, as you want it. So, Mpaka say I'm an answer. You have money about Remu and a bank crutch penny. We are buying Rabapa. Ya was in an emu of Boise municipality. Mammy, first love. Appear, Canning, Yana Bonk, one or so. Near Martin de no cre. Now we crampono. Anglo good asante for one bombardier ye as a siantam 100 acres. We cry 100 hectares. Added to her, sir, woman fine yamfu, Nemfuno, and Kukanki can get a crabba home. One more bear fish farming. Woman in our baby a home will be a cacra. Here we are, yet the baby yambe, near the beard yakukunina. Now so. Among 4 years from war, into one to 20 years, Yera, Emmanuel Amago Fibua, so I nay, the ministry, no, Omamra, yes, I did one bottom one, as some way, yes. As for year of Boise municipal and Dapubi, na yeshe bandimo, e wono na 100-acre land and as 100 acres. Na 2018 Anglo be deploy the ma, e bi a yefro ho adase ano mo de ye farm. But you see ameno ka say de wono yenye ho adwuma bi. 2023 no abanda da no efu so no ewo so no omo say ho dada e de ye galamsey ya na ye buy ho no omo so ababe fa ho e de esan ye the same thing. Nti e bona bi nso e no mo de yi ka je mo de aye no 2 days aye si mo de Anglo go de ti dan e wo ho de ama e wo mo na sisi asa nsem we e ko so assembly ya so ye boy omo mo de buy de ta enye mani de as international security ye boy na mo se boy and the mining the local assembly members I do mining the committee team almost runs the brain information. That is that. You know, the first say a boy who more than the assembly the best of all from doing that. But you so said the president from Ghana as assembly minister for natural resources. We Abayuraba, Yawajama de Shia or Boise. Mammy, first love. Appear Kenny. Ana wana SOMPA se bon kubo na we nyina no ne obo modern echichi nsem nyina bo ne boabo ne bede edesuma ya infra sentimental mu no eye beneza owusu ansa na ye to kase bo no so a osofo hye nwomasua so eye Honorable Haruna Idrisu double track system ne yedi ye adwuma no wo hye Ghana fo nyina abo se nkoda we bi ba fie na bi aba mu nyina ntimi ngu school mu se bia form 1 4 form 2 4 form 3 4 ye nyina ho da bi form 1 4 wo fie na form 2 4 ho form 2 4 wo fie na form 1 4 ho form 3 4 ko fie na form 2 4 ho no eno ne sa double track system no ene ne ma bi e kaka ho bi wo mo se accommodation ene classroom ne mu nsensem no wo se ye ma no emfie mienu 24 months or ending kra wo end double track system e wo Ghana ha ono Haruna Idrisu wo hyemobo honorable wo end ne kra na aban dwumedi a wo die ni se wo manya World Bank sika bi esom $300 million eno mu di babedi se dwumedi no na secondary schools infrastructure no wo matimi asisi no mayi ntente mabasa habe so mekatente na timi aboa ngomasua so agya na so na free high school system na yedi adwuma no Ghana fo nyina gya tum se aban ne ye no wo ye ne ye na aboa ama ngomasua afa ntuma pa efra. And the teacher, many students didn't have enough adequate time on school campuses. Within the next 24 months, we should see an end to the double track system. But there are many of them, including St. Peter's in the eastern region, have transited into a single track. I've seen Prempekule give me a letter. They want to move into a single track. There are a number of them who are simply looking for furniture to end double track. So if we coordinate our effort and coordinate the things we do between GEDFund, the Ministry of Education and GES, we should be able to fund adequate. The World Bank loan is to help us end double track system. We didn't allow for qualitative engagement. Yeah. Honorable Haruna Idrisu wono ena ekasa ye no na wo che mu se enye se bia aban no wo jeja no na ni abre pa eti omo keka nsem bi se an na aban no wo sha free senior high school hu nsensam no wontimi no nipa ba ko etere bia ne nsa etimi katanya me ni ma ne yeyi
Not at all. We are borrowing to expand secondary education infrastructure. Forget that there was secondary education before free senior high school. I mean, go to the mandate and the law establishing the Ghana Education Service. It said that it shall regulate and supervise secondary education. I know the debate that followed the introduction of the free senior high school. We have finished our review. It has come to stay, but we are dealing with its gaps at 3 levels. One, infrastructure, as I've shared with you. The second is that feeding is one of the major problems of free senior high school. In the past, you saw them have what you call schools closed down because of feeding difficulties. No food, no immediate or adequate supply of food. So President Mahama decided to uncap the GET fund to make that financing available to support the feeding of the free senior high school. So that is our second to the review of the free senior high school. So now there will be no shortages of food. What we need is to engage with CHAS properly, and then Buffer Stock and the Ghana Commodity Exchange with funding from the GET fund is living up to the responsibility of making sure that money is made available. In 2012, making sure that money is made available. In 2025, we made a budgetary allocation of our 3.2 billion. Any yeti ye Honorable Haruna Idrusu. Wayonti ye Honorable Haruna Idrusu. Wayon swafo shangumesian suwana sompaka siebo. Yadia sumo ewie. Angumesian komonwa. Weno, wamufri. Double track, any senior high school na. Wombe wura university kunum. Na ho SM ya kwa kojine. We antwaso ai abeta de no. University of Ghana. Wama nyina ye premier university. Yeah, one kra ha say. Wamu nkra bata ne ba kwa eye philosophy and classics. Wamo nya mfinsia na mako dunumi. Wamo bie saa asoye no ewo University of Ghana no 50 years ni. Bidum ho kra na ye wo. Bidum so kra na wo mususa. Eno na wamo si wamo di wamo adedai. We Association of Philosophy and Classic Students. Ye charity afre no Africlass. Wamo na wamo di mfinsia yi. Na wamo si saa dia wamo ye nyina no wamo de beboa. Na eni se entokwa ba ku bie bepie Ghana ha. Every be se mfie manim dunie da bia afi bie epie afie we say epie kakra e na ho nsem akwakoda ne nyina ye anti LGBTQI+ bill no e damra se bedwam ana no wo mo ye tempestuously ekwa pass ya mampani kra so wo mo nto ambo speaker kra se da bi no oni ho na wo mo pass ye nti wo mo nsan famra no eno no wo mo de ye debate ya no wo mo ka ho asem ene ye wo mo twetwe ne so wo yanam we de to ha na we de ato ha we se yemfa we kra nsha ha afi wo mo ye amendment kra ewa bill no a wo ma pass ye na anu no eno na enkomo yi na no bo cheku no mo to nsa frɛ no na wo koduru we no eno woni dean of the University of Ghana School of Law Dr. Peter Achupare woni ne bon komo eno wo che ye hu hia pa se e ka constitutional governance any institutional accountability any mra no pa se ne yete no a wo kire mu obrofo. Dr. Peter Achupare wana na akopie mu ewa University of Ghana School of Law no a woyɛ dean ya wada no na asemi nyina wie ye no ana president ya wana da Africlass ano Enoch Kwadwo Ahafia wone na na opon cheku ebo nkomo ama na kyerɛ na we no de no won de adesrede e na eto mpanifo bi anim. SOMPA FM. Now they are influencing society. And you know, we organizing program by now. Yeah, students are going to be engaging them happening in Ghana, especially with regard to anti-LGBTQ bill. Something philosophers
I said philosophy at the University of Ghana and beyond. I saw to me engage and share my opinion, but it's not a yes or no question. It's a question that deals with human beings. As Nipa Nguyen and I with different perspectives, my organizing program, very intellectual people are contributing to national discipline. I think that your talent, your skills, your judgment. Enoch Kwadwo Ahafia, one president, wada Aficlass, Association of Philosophy and Classics students, no, wada mano, Nana Ponchiku, national and international reporter, and I didn't come in Abefi. Meka wasa Sompaka Sebona wutie fi Sompa 106.5 FM Accra. Ye ko ye nimu a ye drew Techimai Krobo Nursing and Midwifery Training College e Wobunu East Region. Adesu ni bi abo police force boss wo mu de wo nsa wonani ama moja ababeda ne so ebra adesuafo no eye demonstration se school no wo masetemu nkoyie etimpaniform wo mu so no mo nya hu bibi. Adesuani ni central focus wo se demonstration a wo mo ye no na eya asumdwe nko a enye bibi wo mo ye sakasaka o hawo ne abededi wo mo namu ene ne mo pese eyeyi na ye de yensa abonani ama sese nani adamoja na sede wo sika na sam no eni demonstration a peaceful demonstration harmless obi akita she ken krani yen kita bi ya kono ye ni police ene eko si de hu yen say ye dean of students no e de car HAC police car no SF ni car makosna police car ni mo nkoma wani wo mu di ye osiko ya na ade ne ten ne ye na fi police na start say fight against us me amiti hey police ebu tu mi gugata kesim e wote chima mazi because e moja de mani so mi kotoje me kon mi tikosi gatem yenye wo bi a she yen so bombo yen didi wo bi atem ade aye no eno ana enwuma ye na yenye she mo arrest your students utimi so ba be si atade wo kurum na wotuna atade bo yen nim ade aye omo ba ye dean of students na omo kokasa ye nim enkomokro no omo kodiye adesuafo no a omo Techimai Krobo Nursing and Midwifery Training College e Wobunu East Region no womo hawo ni oma be ne die nyina efa niema bi ekoso school mu ho womo didie mu ne niema enkoyie eti eno no omo yi empanifo asoti enu nti omo koye demonstration eti demonstration ni mu no ena policefo eba womo so omo chemsi eti bi atade a ede wo hawo ene abenedie ebeto womo so a omo de eba na asante mantem mo no Chief Justice Bafo Boni 12 ho na Chief Justice Bafo Boni say wa hye court a ewo Greater Accra region say nyame ya adomo a enam enne dwumadie sonko a ekoso nti no ebema judges any magistrate akodo wo mo de wo ho hye 150th anniversary ema Supreme Court nti no esese court no nyina obi a etum na wo celebrate anniversary no ewie wa suspend court sittings efise nye boni bi nti a yenim se Supreme Court enya 150 years or ha eduonum wo mo celebrate dwumadie no enne it Judicial Service of Ghana e de krata babontin se justices magistrates ahodo ene judges ahodo a womo ewo court no ene benada ni kwanse obia eye adwuma na emom no ohene konedu auditorium ewo University of Professional Studies Accra UPSC manugu so ameka say ye ho na dwumadie no ekoso na wo kyena nyame ya adomo a eye Thanksgiving service ebekoso ewo Accra Rich Church eno ne dwumadie a Judicial Service Council no edi ababetu mpanifo anim womo se 150th celebration na womo edie nti no enam so a court no entimi anya dwuma enemeka wo se Sompaka Sebo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra endpoint homeopathy clinic ena meka mfo dia ma wo ayaresa papa en obia ehia yare emotamfo nyawo yare manipa ye mobonti enye nwanwa se Yesu Kristo ne mantampie mu ene enya ayaresa na asasi so ne wofa no so edi ayaresa papa dia brewo no eye endpoint homeopathy clinic se wo papa bi enya stroke ma mi bi wunu bi enya stroke nti ama abusua ni nyina maka we kwotena ne ho kakra na we yakwotena ne ho kakra momfa ne mra endpoint ne mfa ne nto ye behwe ne de amaw kwapem se ni para ne ho beto no endpoint homeopathy clinic Dr. Duboatene ne dom se ayaresa de more than 18 years and omagina wo na so aye adwuma consistently powerfully ede aboa antibra endpoint homeopathy clinic na yemfa homeopathy so emfa research based homeopathy yemfa ensa wo yare na no wo de instant manaba ama memma ejina wo na so side effect bia anymore se wo komase a eye kronoma bo hia ena se wo nkran ha nso a
Sprinter so kwano so yefe ba bi shell signboard eye bia bidin eho ena omuti brekese no ewo ena bon humodin a sesa wo kwatema community 22 nso a na ba ko nso ewo ho endpoint homeopathy clinic physiotherapy ene massaging wo de ye adwuma eye 0244 867068 eye 0244 867068 and 027-423-4321 027-423-4321 Endpoint Homeopathy Clinic wire Safie eneho perfect baby diapers obatampa eno na wode bo banwa eye perfect baby diapers nie sa wo de ba wotimu se wugina wona so ankasa enti perfect baby diapers daddies and mummies ye mama so ate sa akwada na wawo no foforo no diaper na wo de abono no amfa papa am na wo fa inferior diaper e de ba akwada no a na ne tu nyina na rashes aba ho na aye ko eto bi akwada ne besu sa edru anajo a wontimi kura ennaye enti perfect baby diapers no ene ye kamfo de ama wo se wonya bi ebetimi aboa wo enti wo pe etufo bo a eno an se perfect hygienics limited obefre wo mo ewo 05310998889 wo pe bi etuo no eye 05310998889 and 0303957965 eye 0303957965 na onso anya wo de eno achi no ena Ghana Investment Promotion Center gepeke4 wo mo se memo aso nte se 2026 Regional Investment Roadshow no wo muguso a na ene day aye ebena day eye sunyane Uzbek Hotel ena ekoso kama pa na ya wadan so de Akina Hotel ewo ahafo forum no eno nso so wo mo ede ahyehye so kama eno nti yenhye nso emfa emma wo mu nti ene day ne bena day eye Uzbek Hotel sunyane ena Bunu East Forum de ne Thursday 30th eno wo Akina Hotel na ahafo forum ye Friday 31st July ewo Zene Oasis Hotel ewo Goso etibra na wadwuma no akwanya kese a ewo mu no na wo nso wo de ho ahyem sa wonti bibia se a gepek force frɛ wo mu ewo 0544332086 eye 0544332086 na wo de mo kama ye home so ye ba ye de dia kanyina ebeto so kwa Jesu why no Mr. Obrempong ayamio na adana kwada ni susa yam se kwam na di no ene se wasu a Mr. Omfa na mame akwada na dadwu nso mu sa no hwe ne court ni mu krafo wo de mame nyini diaper no diaper no kra de masisa me hu ne amenyempu aya diaper na hwe diaper fufura abadwa so eye perfect baby diaper make na asemi a chinsu ankasa emu ya moton na ade bo akwada na ensansa bia enwu no perfect baby diaper make ye ne Ghana ha ye na ebua Ghana nkwada nso ankasa ono kwa na wokwai me ko perfect baby diaper si bia to sisi a na akwada na Fre 0531099889 and 0303957965 FDA agi adwade nkratoi atum. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, the SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abesaki Kwambo. Oyunyakupondi for Wastrano Eweye Brim, and I'm Nensaso Ama Onyakupo Yahon what yepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our Homayen, a new TV program keke, a bra or so near Sasishia. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service in Trawo Home Hoda, a Yajuada Kusi if Yadanopa, Anopano Numkusi Anopanunsia. Fawodanina share radins, na erade beye. TV
Emma Aketiapa. No kwasem Emma Aketiapa. Na ye to ansem ne so. Ena no ada ena Ghana ha ya mra sebedwane a no ogina ma de hye wo asante achem no ofo. Ya wo ya se wo kwa akodi dwuma bi a wo mo chi no wo Netherlands dachi. Anasa Holland ho emfafram ho kuro ba ko man ba ko an nko an di miensa. Wo mo chi no no me kire ohene Frimpong. Ana redo na friend okay Frimpong. Wo mo chi no no se besi na wo mayu. Wo gusu ho eno na wo so afo a hwa ma no ne nsem so papa na ka sa bro chire so afo Samuel okuje to abla kwa e dia to gya no che so asem no da boko na Ghana ye nkura bata no a e wo de Hague no wo mo wure mo papa na assistance pa ya wo mo eye mo adwuma kama pa se ne be ya wo betimi aboa na wo no akasa kura no busu bi enu ye atwa mu ya ekura wo no a shada pay no consular visit ene ne bonkomo e ma no ze papa no mo na mo bleu mo na mo tie na musu no no anu awa wote no ne ho to no okuje to abla kwa. Following his detention, our mission in The Hague has taken up the matter and is offering consular assistance to the Honorable Member of Parliament. They are coordinating with his family and his legal representatives as well as relevant Dutch authorities to ensure that he is treated in accordance with internationally recognized standards and that his rights are not violated. I can confirm that on the 24th of May, 2026, I personally paid the Honorable MP a consular visit in The Hague. I also note that he was doing quite well when I engaged him. We Samuel okuja to abla kwa abroche so afo Ghana de no na wona SOMPA ka se ebo nkoma wa cheche nsem ni boko e de a kire yen yen to ka se ebo ni so municipal chief executive officer wo sehwe so municipality wo Western Amopa eyempomden na SOMPA ka se ebo nso eba nsase eba akwan eba mpomtuo eba mpomden hu dwumade e ebo hu dawuro pa so saa ene wafa no a wo ye hu adwuma na ye wo assembly ne hu maternity block bi wo ho a ada ho be ye mfie du akato na bro no masiesie awie na etimi asom apemfo Rambai Guso under a legacy project bi onim yo so bia eni ba ko na edi enya na ha nyina adwen ye maternity blogger chase somewhere 2015-2016 on our province do mota first term of His Excellency John Dramani Mahama o mo shase enne ye kase ye ba ye a vesa afene efamu ani no hu etu ho na mo ayama be 90-95% de ye wi akabia be painting mo na wi kakra na nka ye wi di Guso a so nti bia ibewie ne ate ensa afri ho sa maternity blog no free hono ma tip compounds because you see to back on the ewie ugina esankro ewie no dia ye hwe ni say the next week or two no you akotwa homo na ye bia no na dia som e manfo na mo sampatem hono no eye kugina esankro no the boy electrician so you see back ho no so igusu wa den dia eye ho adwuma same kakra bi e ba ensasensem ho na ye kase ni nananom nyina no eno masomdwe ebu mu a bibia da na kwam a so igusu ayeye ya na MP adaro manem MP common fund so no na ebi mu Bangalore mo ensi Honorable Dominic Jesse esan edito osomafo kwam yewusu anim se ade ba ko a omopese omhye nso ne se empomden adwumayefo no a yede omobetoto ho no tada bia na asetremu ni ade eno nso ade bia omobehye na omaye ho adwuma ye ya fomu di bia se ye omuden sem ebisisi na isisi ayasa bia ne ekita ka ho nyina no de sa ni mane tutu na akwan mu insurance bia ne sen ye be 1 month and half for this so bia woni health insurance bia no me register wa wodi ewu nso no be renew ya yes an se de ni nyina na ye de ne mane tutu na akwan se na be ye timamufo no nyina ho be han ye ayasa ekwan so so bibi e hawo yare ho mfa wa mentreta fie na mon na kwa ayasa bia akwaje ayarehwe na ye kese ye de free primary health care so aba nyina no eba bebua na yempom di nsem no tumi ejegina na kwan so ntini we mu nyina ne ntihye ya aban edegu na kwan mu tini be ya ne mafo etimumfo no ye ho ebe hehan na nyarwa enokre ye no man etimumfo no enya hoden etimi akọ edwuma so na ye edwuma ede asom ye ho ene oman no nyina wie Any ayeti ye aban krache pe was sehwe so municipality of Western North Region. Honorable Dominic Jesse and wasomafo kwam yewusu etintim e de ababe SOMPA kasebo. Afe ye nyina sehwe. Na yamfa play no emesin kran. Na afe ya bomodin agina so e de atwa bosompo. Ye ko na yakọ akopie ewo Japan. Na Japan ayekoi. Japan de enim se eba no se asase wo so pa de a. Oh. Odi opa papa kan odi akona kogogo odi aguguru na hwe ubehunu se anya hwe afi bia no asase wo so ansi wo kra no enye 1500 asase wo so
ene si wo Japan enti afi bia no ebedu sa no a yenye wura afiri mu a na Matthew fo no Ghana hanka GMET fo we GMET chese Japan Meteorological Agency fo no na o ma chase bo amanfo no kokko wo a wote ba bibia hweyi o wo a wote ba bibia se ne ya wo mo boye kokko se ensuo no wo fam enti ye beba pa enti yentu na nso ya so odi enti ya yentu no bia si wo Japan ho na we wo mo de no asase wo so na ho oden no 7.1 magnitude asase wo so emu oden pa te se na anu de ya esi wa Venezuela ya no 7.2 de kwa 7.5 no wo mo de no sa bi na tie na wona kire se mo bi ewo Kumamoto enye Kumasi o Kumamoto eno wo Japan ho ye frɛ no iron more no wo mo wa mo tin say explosion bi asi na kitibao na eja wo nkyɛn ha na mfuturo egum bebre wo mkɔ hɔ ya asase wo so atie simoma abia mo na kwasa asase ase me ne wo ka sei wo mo kyerɛ sɛ enipa me ne wo ka sɛ wo mo aka mo na se ya wo mo ntimi nyi wo mo no ɛno nkwa ya asɛm kɛse pa ɛno achi ukopie mu Kashima eno so shopping complex bi second floor atia ba bedu fama ma ewura asase na se ema me ne wo kase eno so nipa dodo a wo ma trapi wo ho no nya asem kuma akura eno na nam so asese GMET fo wono mo kase ye asem woni hu kan ye na so mpanifo amfa se nya ga na nkwa de ka asem mpanifo ne mfa wo mu hu kan yo na so mpanifo anka san se ansa na we kure ba besi no na tsunami ehon mframa ketua bi abo every pone so aba amoma hunu se da bi sam frama we ekowura asase na se kochinchima asase no ni no tu ene na nata na ayi niema de akofom eno no mbo hon kokko asa manfo mfiri hon ko enfiri hon ko a wono wanko sesi ya me ne wo kasa die ni aya te ne se be se nipa buru be 150,000 eno wo mayi wo mu nyina de afiri babi wo te de makọ evacuation shelters a wo mu nyina eje eyi wo ho mpanifo wo ho na ja o ma pe kurikura we awere man bi ni ko de bi e de ama won wo ho a ene ma nyina betumi akọ ite sei de ni asie e wo Kumamoto ene Kashima e ho kase de ama we kasebo no si afei na wodi wafidie na to wansam a ye de summo awie de makotene bi ene se Honorable Haruna Idrisu de atodwa se bosumi emfie mienu a eda yanimu no double track system no ye be ye firi ho na adesuafo ni nyina se bia ho hwe na fom wanfo wo fie na fom tufo na wo school mu no firi ho kra na boa ama Ghana ngoma suafa no ntoma pefra wo mo ko university no a baby on bako ba ko akosua pa philosophy and classics association for na ucho muti ye afi class no wo me na no ponche kumpa bonkomo a kire hia se anti LGBT bill enkomo no yes an hwe ne bio Onwa Bernard Entwibu osia ko yeta furniture ma wuntumi wo de chew pam o mampani his excellency John Dramani Mahama ne first lady Laudina Mahama say yeto about 2024 no wo kasa etia wo mo na mo so fo akoya adwuma wo oboase wona ko ya ba bia de ba be oboase airport no excavator makoma konkron nya so wo mo ya airport wo mo se ho empanifo de krata babontin se Volta Aluminium Company Limited aye chaneti aka na vako no enya de aye ton Ediama Ibrahim Mahama sa allegation nyina no se vakofo wo mo adwumanfo de mu achew enti union no emu acheche no enti no wo koye sa no we ya workers no wo mo so de wo mo de aba ene dey ena Supreme Court enya mfie oha aduonum no 150th anniversary no AKOSUA nam so ama Chief Justice Bafo Boni se court bia eduro nkadem abaya ye friend Sara o Togo ye ja hono ne kanchema wo mudi ho kaso bom sa kakra sa eno na 17 Ghana cedis hunti ne boyfriend aboni to akunu Asante ni wotumfo setutu otosumienu ye Fenikin Solomon wajino ni tumi sufisa asante nyina wono ne hye na se mantam ni nyina na Kenyanse number 2 manhene odene ho kwabena nsia abebio woyi ne twose akonya eye ne nase mpabo a watu na de so eno ya wura ho sempa nti ye nyina ho na afa yemfa adupre ni asante mu ne yenko Japan eho ne ye de bre wo se Japan yi asase go so atiasi ya me ne wo kasai ukopie mu Kumamoto iron more nipa asase ase ena Kishama nso eho nso more complex bi eho nso asase ase ho no wafa nkrofo Kwantinti bia kopie kotia ye de si kasebo ife SOMPA 106.5 FM Accra yetena ye wodome Watermelon Street ye ben dome market and a Rising Sun School no efri ha na efa ye headquarters wo Kumase eye SOMPA 93.1 FM Adamfopa Radio wo Paris France Doma FM Doma Hinkro ye 100.7 Enkranza Menso no mechiamo eye 90.7 Techima ye SOMPA ye 106.1 FM Sunyane SOMPA ye 98.9 Kingdom eye Mankasim 106
106.1 FM, Kanesh Urban Radio, Ewa Kaneshi Market, Decoder Subabia Radio, on SOMPA FM. Your Facebook page, you know, like and share, SOMPA 106.5 FM Accra. YouTube, SOMPA FM Live, your website, www.sompaonline.com, or Bapa Sompa Takwa, 101.1 FM, one susu muho. Yet yesterday, my endpoint homeopathy clinic, Dr. Dubois was here, endpoint DBA and Manaho. It is our phrase 053-1099-889. So, and one no. Hajia special local foods, or see dear Diana Papa, no one yaquatente, NTA, my delivery guy in your busy. 024-63-599-21 and one no. Casa Natural Minua water, no Sofis Unipediano, more than 70% a su. Yeni de Cassiboy assume ye a me. Dianya me shirano. Akosia ago aboagye. Wobetimi so afrɛ me akosia nhyira. Menne me doba. Nhyira ba no nie. Odoma nkoma chia me. Obrempong-NANA. KWAKU AMPOMAH. Na me so we see SOMPA Accra. Eye SOMPA Delight with Abuna Ruthie, the best social entertainment afternoon show in the city. Na wachi momunsha nso. Obapa Christy ewaha, ame Newman so ewaha, any stance bebre, na ewie abana betna CD na wonim sampa, SOMPA Delight yede emau. And wachi SOMPA affiliate radio stations abodo, wamude diaka nyina beto so SOMPA nkranza, techima nsunyane, ena takwa, yadamu inase amamomo, eniti. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumika imu. A hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put them at the moon. And yet the Muampa. The said, a Duchem Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war.